Odsjek za orijentalnu filologiju jedan je od najstarijih odsjeka na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na kojem se više od 70 godina proučavaju orijentalni jezici, arapski, turski i perzijski, njihove književnosti kao i civilizacije govornika tih jezika. Odsjek je također mjesto promovisanja i korelacije orijentalnih i bosansko-hercegovačkih, književnih i kulturnih baština. سجلت في قسم اللغات الشرقية لأتعلم اللغة العربية وأعلمها، لكني لم أتخيل أني سأسافر عبر واحات الأدب وأني سأقف أمامكم واثقة من نفسي. لا، ليس لأني تعلمت كل شيء، لكني تعلمت كيف أطور نفسي. فإذا أردت الأساتذة يحبونك ويقدرونك فأهلا بك في قسم اللغات الشرقية. Türkler, insanlığın ortak mirasına damga vuran büyük bir medeniyet. 3 kıtaya yayılan bu hikayenin sayfalarını birlikte okuyalım. Türk dili, edebiyatı, tarihi, kısacası Türklerin dünyasını merak ediyorsanız bölümümüze hoş geldiniz. İnsan ancak yaptığı işi severse dünyaya faydalı olabilir. زبان و ادبیات فارسی نسیم بسیار زیبایی در زندگی من است که آموزه‌هایی درباره زبان و ادبیات فارسی و همچنین تاریخ و تمدن خاورمیانه را به من اهدا کرده است. با تحصیل زبان و ادبیات فارسی میراث فرهنگی خودمان و آثار نویسندگان بوسنیایی به زبان فارسی را مطالعه می‌کنیم تا آنها به فراموشی سپرده نشوند.